بسم الله الرحمن الرحيم. كده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli pengajian na tudumi ni pagsadya bukon pagsadya kumaun pagsadya ri na kumaun kina naimbangay tayaon lamod kamu ya natawaway na lumamod kamu magsadya. Amo yadto impamunan sin pangadyan na to aruman ini. Ari pakita niyo mga kadto. Ini sabuton na mo kaniyo in kissa sin ama paanak. Wasihat sin ama paanak. Okay na? Ikaw ba kayo ang paama mo? Singan sinama mo. Ang kangan ka mo. Na. Sabuton na to yadto at supaya humurot impal sugpatan sin ama iban anak. Karena in ama iban ina malasaha anak. Damik kiyan malasaray sabin anak haun. Ama sarawa nakauna inlasa sin ama iwan ina paanak. Nasabot in kisya ini Suratul Luqman. Ingan niya Suratul Luqman. Ingan sin ama hi Luqman. Ingan sin anak inday wangi siubaha. Sa amo yadto wasihat sin ama ha anak in nagwasihat si Luqman iniwasihatan niya anak niya anak usog iwan anak babae. Dahil nga mga wasihat sin Luqman ha anak niya, ya bunay la tusyrik billah. Anak ko kalasahan na yung kami pagtag niyo ama niyo ama isiyo. Jadi pagtag niyo ama niyo ama uno ama ko kaastulan. Jadi ama ko kalasahan. Subay pagsugpatan ama ko kalasahan ina ko kalasahan. Dia sin pagtag sin Luqman anak niya, ya bunay
anak ko kalasahan. La tusyrik billah. Ayaw kau magtuhan dugaing deng Allah Ta'ala. Ay mo hinangi limbagan in Allah Ta'ala. Okay na? Namemorize nyo na yan. Sa Allah abutan niyo. Amod timpanagnaan ay kau magtuhan dugaing deng ha Allahu subhanahu wa ta'ala. Na. Suwang man yadto kaya ba ita na ito yadto. In Luqman aw nakura niya. Tindog sadya siya. Kina? Sagawa malasakan niya nakura ama siya niya yan. Biya dito. Nah, biya sungkot timindog. Malasakan niya in nakura niya. Maita malasa siapa Tuhan. Kena? Dahil nga sabab yanin anak malasa pa Tuhan kalasahan sin ama. In ama iwan sin anak malasa pa Tuhan lawin lasa sinuno. Sin Tuhan. Nah. Hangkan ko ini siabot sababing kamu yan yari kamu halawom sin piladlaw. Piladlaw kamu rin. Pila? Kapatan? Taglima adlaw. Sambil haylayari pa kamu. Na. Inagi sin nakura sin Luqman kaniya konsum magjamu-jamu kita niyo. Konsum lang niya magjamu-jamu kita niyo. Bukun kamu ha. Story sadya ini. Kita kalalaw. Konsum. Konsum lang niya magjamu-jamu kita niyo. Muna-muna in pagjamuhan nato aun sumbayon. Magsumbay kita niyo sapi. Atawa magsumbay kita niyo kambing. Atawa unta. Sarawa in sumbay nila muna kambing. Na isu masuba kambing. Ikaw saad masub gawa kambing. Di dah. Na subay korit di lan tiula kambing bang korit dah masub. Na. Sumbay ng kambing. Pag sumbay sing kambing, laong ni haunod sing kambing yan, piun mo yung sarayaw-rayaw. Amin marayaw ro na unod yan. Na. Nagtali na siya bangunin piun niya. Sababi papi kaniya sinakura dahil nga katan unod piun. Pagpi niya ruwa. Atay iwan dila. Okay na? So amad tinapi niya sarayaw-rayaw uno da kambing. Nakamuwang kamu papiun. Yung piun niyo bihan, adobo na kambing. Atawa barbecue, ikaw, ito yung piun mo. Ikaw gatawa pa. Unim piun ni, amin niya, ito sibi-sibi yun. Unim piun mo. Ha? Tanduk. Oh. Ano yung kagunahan sin tanduk? Na. So yung pini niya atay. Hinikarwa pini niya rila. Luwa mo na tuwin na pi niya. Unod pinakamarayaw hakambing. Kina? Na. Nagturuwa. Pagadlaw hambuhok, nagsumbay na isab. Nalaong niya sumbay untay ni. Pagkain kahapon lang niya impiapi ko kay mo unod sa rayaw-rayaw. Hinapi mo dila iwan sin atay. Imbiha unimpiun mo isablong na unod sin sumbay ni. Amin siyang ngi unod. Hilok man din magpi. Impini niya duara. Amura impini niya sin nakauna. Impini niya unod siya ngi atay. Unod siya ngi dila.
Okay na? Naamwad to. Na insadyahun na to ini mag-ibadat sa bulan Ramadan. In ibadat tapi kunta niyo sa bulan Ramadan ini pagsambahyang. Kaya si Luqman anak niya, ya bunay, aqimis salah. Kena? Tinduganin sambahyang. Inamin niya yung sibi-sibi. Magsambahyang na kau to. Maingat na kau. Nah. Ya bunayya aqimis salah. Anak kulong niya kalasahan, tinduganin sambahyang. Okay na? Na. In katan adlaw aun sambahyang. Dumi ban adlaw na wajib din doon in lima waktu. Wajib bakatan usug iban babae. Habulan Ramadan ini wajib day siya sa nakabidda. Maita ulong sin Allah Ta'ala kato. Kina malasain Allah Ta'ala kato. Labireng sinla sa tahabaranta. Labireng sinla sa sima astakato. Nah. Uning pasadya sin Allah Ta'ala bulan ini. Magparayaw sinatay. Magparayaw sin dilat. May tayad to. Sabab aun nagsambahayang habukun bulan ini, amin bulan Ramadan, mangiin atay, ibad mangiin uno. Ubus magsambahayang, nagbibis siya ramangi. Ubus magsambahayang, inhatay niya unura. Mangi. Okay na? Nah. Dahil nga sabab yan, insadyahon na to before magsambahayang, magparayawsin dila, magparayawsin atay. Dahil nga sabab yan, inhabaran na to ini, ilima na to di murwa. Ingkatan baran na to ini rimurwa. Maita. Induaan nila dila parayawa tuod. Bat bang kimangi indila kimangi kami katan. Bang namuting indila namuting din mata. Bang namuting indila mamuting din siki. Long sinama may tako nakawi. Lisag to na sindum. Nalong namawi ko rin nga school. Uy, school haw, no university niyo yan. Lisag to na kau minuwi. Bang ikaw sa? Lisag to sindom. Malong niya, uy ko rin nga school. Uy, haw na university niyo. Lisag to sindom minuwi ikaw. Bang ikaw ba kayo nin university yan? Haw no tungod? Haw no? Internet? Nah. Di murwa imbaran na to harila dila pagparayaw kau tuod sa babang kau kimangi kami katan. Okay na? Bang kimangi in atay kimangi den katan. Inagi simbaran atay pagparayaw kau tuod. Sa babang kau kimangi na kami katan. Okay na? Nah. Dahil nga sa babyanin atay, iwan sindila, dumayaw iwan kumangi. Indila dimayaw, subay ni akaruning kabayaan sintuhan. In atay marayaw, subay ni akaruning kabayaan sintuhan. Wa'mur ahlaka bis-salah. Daaka in anak mo magsambahyang. Naing ka mo yan, isin nagdaap ka niyo nagsambahyang. Ikaw to, isin nagdaap kay mo. Ikaw at tawa yama mo. Yama mo.
Hiatod ko marihama mo, biya. Mari. Ka ano marihama mo? Nah, dumi ni mamisita marihama mo. Uy. Nah. Aturan yung mga anak ha. Nakita mo. Impini niya dila Ivan amo natin pinakamarayaw. Dahil nga sabab yan, insadyahon na tubiyahon, magparayaw sindila, ayaw magputing. Okay na? Magparayaw sinatay, ayaw tauan inatay simmangi. Okay na? Dahil nga sabab yan, bang di mayaw indila, di mayaw in atay, in tauyan. Marayaw siyari, Ivan marayaw siya hadlaw, kana. Unim ba ita sintuhan ipahinang kato bulan Ramadan. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kama Ramadan, hisiu-siu makasambahayang tarawih. Na, nagtarawih na kamukari eh. Jadi, tarawih na kamukari. Uy, pa may tayad to. May taway pa. Uy, pa isab na. Tagna. Ati na yung tarawih manjari habulan. Dugaing para sadya siya habulan. Habulan uno. Habulan Ramadan. Kena. Nah, hisiu-siu makasambahayang sintarawi. Man kama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hisiu-siu in sumambahayang tarawi. In atay niya marayaw, in dila niya marayaw, hangkan marayaw, liunan ni natay niya sing kabayaan sin Tuhan, wala niya liunan sing kabayaan niya, liunan niya sin kalam sin Tuhan, labay ring arila niya, wahtisaban iwan indiaut niya, tutung basan sin Allah Ta'ala, impahala sin tarawih niya yan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampunon sin Tuhanin dosa niya nakauna. Nain ikaw to pila ninumul mo. Hangpo tagdua. Way parusan niya. Playboy ka o tawa bukon. Way parusan niya. Ikaw to pila na. Kawan tagdua. Aw na anak mo. Way paisab. Na. Isinta ka sa wari. Way, ikaw to tagasaw na ka. Way pa. Suing ka mo yan, way rusa-rusa. Okay na? Da. Way roon rusa-rusa niyo. Isin tagasaw, ikaw. Aw natulang mo. Da. Kita yan. Na intao way roon hayang siya sin tarawi, unuin hirihil kanya sin Allah Ta'ala. Way na papasundusan niya. Unuin hirihil sin Tuhan. Gadihin, tiyatawaan siya karayawan, didto kan ama niya, iwan kanina niya, iwan hadarat sin Allah Ta'ala. Jakpat tinama niyo, jakpat tinina niyo, iwan jakpat pa kamu. Diba? Kanaw to ikaw magtumtum ka na mamu ha? Sa duwan mo. Kena? Harap mo yan nama ko. Na. Yan. Okay na. Yan to sambayang tarawih. Napilang karakaat din tarawih. Ha? Hikay siya. 8. Gana pansin witir hangpo tag pila hangpo tag isa yato yung nabuok hikaruha kauhaan gana pantu pila kauhaan tag 2 hikatu katluan gana pantu pila nahaw ng kabayan yun nangun
Walo. Ano, samong kabiaksan niya. Hauno niya tumanjarin yung hinangon. Okay na? Marayaw in tiyo-tiyo, labi marayaw in mataud. Okay na? Bihan. Na, marayaw, joko pun mo yung pagtarawi. Bukol lang muliaol na ako sinikaupat. Miagad kawi kaupat, aun pahala sa away pahala mo jamaa. Okay na? Miagad ka parang rakaati karwa, aun pahala mo sa way pahala mo jamaa. Okay na mga anak po? Na. Yan. Ay niyo butangi way halga intarawi. Hikaampun sindo siya. Uto may tako matug. Ay na ako magtuog. Magdaratungin kuan. Na. Okay na? Away ko natuog. Ay ko tuog. Na. Na, jari amo yadto. Wasihat sin Luqman hanak niya. Ya bunay, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. In magsasabahayang marayaw adat nila. Marayaw adat nila patuhan, marayaw adat nila lambay, marayaw adat nila hagwa simbay. Maita. Nagihinang sila si marayaw, timatangkis sila ring uno. Okay na? Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Intaw magsasambahayang tao marayaw patuhan, maaddat magtuhan, maaddat magmaas, maaddat magtaymanghud, maaddat takatan. Okay na? Pagdatong sintarawi, magduruhunin addat niya. Maita. Rasul sallallahu alaihi wasallam diaitaan kita niyong impiapan nyari sintuhan tu. Okay na? Mataod piapan jari sintuhan sa tu, insambuton na to. Aun piapan jari sintuhan, di maghinang mangi, marayaw sadya. Hisiyo yadto. Hisiyo. Ha? Tao uno yadto sila. Uno sila yadto. Malaikat. Marayaw sadya ninangon nila, rin sila minang sinuno. Aun piapan jari sintuhan, di sa mabayasin marayaw sa mangi sadya. Hisiyo yadto. Hisiyo. Iblis. Iban hisiyo. Iblis bangsa din. Iban ni Satan bangsa uno. Bangsa mano siya? Ba't pilang Satan? Dua. Nah, aturun yung baran yung kamuwi na lamod. Ha? In Satan bangsa din, way hinang niya pamarayaw pa uno sadya. Pamangi sadya. Di na to kakitaan sa kita niyuin kikita. Nah, how no siya maghula? How nimbay nila? Sin Satan bangsa din. Amin di maghinang pamarayaw pamangi sadya. How no sila maghula? Halawm atay. Buko na subdivision. Halawm atay. Katoy kuningi. Di maghula hakwan sa halawm atay. How no sila magpangihi? How nin toilet nila? Sinsaytan. Kuiron toilet nila biyaw nuway. In toilet sinsaytan hatay nga. Katoy kuno. Hamutan yung tayo nga niyo pag may naat. Mangbukong na ba upang Hisiusin way nakasambahayang. Aula-aula sambahayang sumo, kaya ihian sinsaytan intay nga niya. Okay na? Na ikaw to, ihian niya intay nga mo. Biadin?
Ihian niya. Magsubli ka mo, ihian yung tenga mo. Mamaya kita ni Ibandi. Bang wayron nagsambahayang. Aula-aula nagsambahayang siya. Saka wala siya nakasambahayang. Hasambahayang subuh waktu niya. Kaya ihian sin syaitan intaingan niya. Oh, bangihan sin syaitan intaingan mo. Ibaita mo ka nama mo. Ama laong kawi, anak ko sin syaitan. Ito na yan. Okay na? Yan timpiapan jari sin Tuhan. Way hinang niyareng sin maghinang pamangi. Ini katupiapan jari sin Tuhan. Manjari siya himinang pamangi. Himihinang pa siya pauno. Pamarayaw isiyo yan. Ano siya? Di hamulan ini. Makalawi ni manusia dengan malaikat tinag puasa itu ikut maita malaikat di mag-asawa di mag-inom di magkaon okay na hatao nagpuasa kaliuhan na sintaw malaikat maita di na kumaon di na minum di na lumamu daw no haasawa, intara asawa, na yung sumulwi akan yun. Maguno na. Jadi, nasa daway. Okay na. Nah. Dahil nga sabab yan, ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, amin na hinang natulumi abulan lima bay, papalanuan di kato taniw, indila taniw, iwan sinatay taniw. Okay na? Maita, apabila kita niumutas dengan kabayaan sin Tuhan, lumi, makasipog. Dahil nga sabab, yanin kita usog, makasipog, kimita kita sinway wadyo. Nabihaw nang magkita. Lumi dakula ito. Sababin marayaw aturun tagaradyo. Naman kawi matud sinway wadyo lumi haatay iban lumi harila. Okay na? Indo sa malaggo diha undo sa harila do sa haatay maita. Ingkaya paghiluhala nangakal. Ingkaya paghiluhala namuting. Ingkaya paghiluhala na maita siya dayahan siya si miskin siya. Miyaya ng babae. Yakalan niya. Yung katikmit niya malingkat. Iusalan niya, yung patta niya malingkat isab. Okay na? Nagklaro man siya ng tao kapin piyaghinangan. Nakati ko no yan yung pangakal. Dahil nga sabab yan yung pit na hamasan na ito ini magtataod. Pit na sindila, pit na sin atay. Okay na? Dahil nga sabab yan, impini niya unod marayaw atay ibandila. Impini niya unod mangi atay ra iban dila sabab banggi mangi indila kimangin katan bangki mangin atay kimangi dahin katan ilingog hamasan nato ini pasalan nagtatawin tao atay mangi pasalan nagdiris sa rin tao pamangi naunin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang kamu magpuasa na unin man na si magpuasa magsandal unin sandalan hapni iwan uhaw. Dua saja. Bukun. Anil ma'asi wal muharramat. Sandalanin hatni, sandalanin uhaw, sandalanin haram, di dumungog, di kimita. Naimbiyaw, nuning kitaon sintaw pag-ukay sining. Uning kitaon niya. Patahi po niya. Kan siya patta katurun. Patah iblis
Bukunda. Patta sakay. Bukunda. Kumita ka mo katawahon. Pataon yung kitaon. Na, imbulan Ramadan ini, biyaitaan kita nyuri. Kau manjari kimitahon, bang mukita dito, di mo manjari kitaon. Di mo manjari runguhun. Di mo manjari wisyarahun. Maita, malam yada, kaulajur. Hisyusin tao nagpupuasa. Di niya raistapon. Magkabtangan da siya pamangi. Imianda siya bujang, I love you 3 times a day. Maglag siya simpahala, simpuasa niya. Ang pairhil kay mo sintuhan, ikra kitabaka, kapa binapsika al-yawma alayka, basta na yung sulat mo. Sabab ingkatan, hinang nato, ingkatan, kaya labtik sindila hisulat. Ingkatan, wala na kaya labtik sindila, siya yari halawang sinatay siya sulat. Laday na rakibun atid. Hangkan sa makapamungin tao, mahajal kita. Uno na, biya din ka ang nagsulat siya un. La yugadiru saghiratan wala kabira. Way nalipas, kaya sulat katantan. Inistay mo na nakaw kambing, nagtura. Inistay mo nagbaylay, wansing kabudjangan, wansing syaitan, nagtura. Bang ikaw tuan? La yugadiru saghiratan wala kabiratan illa aksa. Yadto na kasulat. Teko. Naturan ni maksiat masa nato ini. Hasabab sin suara. Magisuni-suning kabudjangan ni bang kasubulan. Unin pagisunan nila. Bang kamu. Sabi away pa kuan yo, way pa panghati niyo yan. Way pa. Mimete sa buhay pa. Nah, kita niyo yan. Najakpat kamu. Yari kamu halawm si masjid na tutug. Yari kamu halawm sin pagtagon baitun min buyutillah. Bahay sin Allah Ta'ala. Okay na. Nah, hibalik taniyo madto. Inatay sin sapi, iwan sin dila sin sapi, bang adobohon, masarap. Jadi, inday, astagfirullahaladzim. Lungun-lungun manok, yun-kiyo ka na, ikad-ikad yun, masarap. Inday ra. Nah, kita niyo yan. Allah subhanahu wa ta'ala, pinian kita niyo. Pinian kita niyo pagkaon, pinian kita niyo paginom, ingkatan, pini. Bang bukon na agad dunhay ni, bukon na agad pini sintuhan, bang bukon na agad pini sintuhan sa lumi-lumi. Okay na? Na, pini sintuhan, papag-aturunin usog habudyang. Bang kamu. Tunang, di naman jari. Long mo tunang mo magangkas na kami mo to di da. Bataw no siya umulin kay mo. Biya din ni nabas mo to mutong lupa ito siya rito ito ko rito. Biya din. Ataw harap mo madto harap na isa madto. Di habulan Ramadan na sambahayang mo tarawih makurik mo ni nuno. Indo sa sindila, indo sa sinuno. Sabab hatiap-tiap dosa mitu minatay. Asiwi dosa mitumda. Na aula-ula na bang dakula. Dahil nga sabab yan, hipapalihala sin Allah Ta'ala ha muslim usog, iwan muslim babae impag-atod. Pag-atod pakain. Bang ikaw saan? Pag-atod pakain. Pabuli ka raw. Pag-atod pamaksiat. Biyaitaan karwain mu'min. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minat. Pabaitanin usog di paaturun pamangi. Imana sim pagpalihala sinatud ay ka umatud bang ikakangi kay mo. Na bang ikakarayaw. Atura. Bang ikaw saab. Na. Inatod sin subul habudyang ikarayaw. Jadi di
Inatod sin subol hasakay, ikarayaw. Dari ka tanurin sakay. Di. Na. Hinsakay, way kapusan aturun. Na may ka umatod sin way kapusan, di ka umatod pa taga kapusan. Unin taga kapusan. Atod mo pa ina mo taga pahala. Atod mo pa ama mo taga pahala. Atod mo pa hinang marayaw taga pahala. Atod mo pa Quran taga pahala. May ta ka umatod pa uno. Diyan, dahil nga sabab yan, in pagsadya mo, hamakuriking sambahayang mo, para yawain atay mo, para yawain suara mo. May ta, imbasa ho na sambahayang tarawi, uno, Quran. Kaya rungukan ni hamak ka. Pila yung pagbasahon nila tarawi? Pila? Hangkadyo din ang kauno. Hinang karong. Unim magbasya ilong at tawatay nga. Dila. Dahil nga sabab diyan, in nagbasya sing Quran, indila niya way rundo sa mapahalay basahan niya. In nagbasya sing Quran, indila niya putingan, indila niya nagbibisyara pamangi, sa biyabasya niya yung Quran, biyasin uno, biyasin ilaw, kaya sawahan kita niyo. Sa nagampit siya sindayaw. Way. Biya dahanin nagbasya sing Quran. Nagkakangin atay niya. Iwan nagkakangin dila niya. Biya dasin ilaw. Lansok. Napupud sa jaway siya kaya paglagi. Sa naglagi inuno. Na, ayaw na tulog pasulid. Okay na? Dahil nga sabab yan. Inwasihat sin Luqman ha anak niya. Ya bunay, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Uno pa, wasbir ala ma asabak. Sabali, magkagunahan kamo kasabar. Lisag pila rumatungin pagkaon niyo. Dagang po, sabalin niyo. Ha? Okay na? Lisag pila kamo matug. Sang po tagi siya. Sabalin niyo. Maita, insabal niyo aon magbayad. Okay na? Tatasin niyo yan. Dahil nga sabab yan, imbulan, Ramadan ini, subay aon uno. Kasabar. Unim bay tasin to na tao masabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Intutong basan sin Allah Ta'ala. Hata umasabar, kaya tatasan na yung kabayaan sin Tuhan, di na siya unuhon. Sabon. Okay na mga anak? Na yan. Na. Yan to sa bahayang tarawih. Na. Uno yung pagpuasa iniwang muna agad. Uno yung sambahayang bang muna agad. Paanta mujahid. Ini ikaw mujahid. Kaya tanurin mujahid. Magunin mujahid. Magunin mujahid. Maguno? Mamuno. Oy. Mujahid mag-angkat sing kabayaan sin Tuhan. Bukon mag-angkat sing kabayaan sin tao. Li'ila'i kalimatillah. Intaw nagpupuasa aong kaniya jihadan. Aong kaniya dua jihad. Okay na? Jihadun fil lail wa jihadun fil nahar. Nagjijihad siya sin doom, nagjijihad siya sin adlaw. Uno yung jihad niya sin doom. Qiyamul layl. Sumambahayang sin sinuno? Sin doom. Na. In qiyamul layl ha Ramadan, hikay sa uno. Tarawih. Hikarwa, witir. Hikatuwo, tahajud. Amwan in qiyamul layl habulan Ramadan. Pila? Tu. Habukon bulan Ramadan. Dua dah. Witir, iwansin, tahajud. Okay na? Naasubuin Rasul sallallahu alaihi wasallam unuin dayaw sin sambahayang layl. Harum. Daning katanya, tunin dayaw.
May baita na to na. Ha? Yadto na in tarawih. Yadto na in witir. Yadto na in tahajjud. Na. Unin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikay sendayaw niya. Da'bus salihin. Sifat iwan hinang si mga taumarayaw na kauna. Okay na? In magsambahayang sindum, sifat si mga taumarayaw. Aturayan. Hati niya, mangkuri magsambahayang sindum, sifat si sabsin mga tao, mag-uno sadya. Okay na? Yato ni kaisa. Hikarwa kurbatun ila rabbikum. Close kamu pa uno. Patuhan. Unin manasing masuok ka pa uno. Pakain. Patuhan. Dua na. Hikato. Kafaratun lisayatikum. Hikapapas sinununin. Sindusanin. Hikaupat. Manhatun an ismi. Manhatun anil ismi. Ma-step na indusa mo. Di na kau himinang sindusa. Hitangkis kau sintuhan ding hamangi, iwan tumangkis kau isab ding uno. Ding hamangi. Ini kaupat. Pila na? Hikapila na? Hikaupat? Hikalima na. Matradatun lidda. Anil jasad. Makapaig sin sakit habaran mo. Okay na? Bang mumahin ang inuno. Qiyamul lail. Makapaig sin sakit habaran mo. Uno naman ni sakit habaran na to. Uno naman ni sakit. Liso. Pamahil-pahil. Ngayon pamahil-pahil. Aun yaun marayaw madto siya pa uno. Biyasin ini. Ini manjari mo pakayun pamasiat. Manjari mo pa hinang pakayun pa hikasulga. Okay na? Sa ing kamatauran, piyakay pahika uno. Pahika nalka. Okay na? Mga anak po. Amad tindayaw sin sambahayang uno. Sambahayang sindum. So hinang niya yadto, jihad. May iangkat niyang kabayaan sin Tuhan, wala niya iangkat yung kabayaan niya. Promote niyang kabayaan sin Tuhan, wala niya promote yung kabayaan niya. Okay na? So jihad. Inadlaw, jihadun fil layli wa jihadun fin nahar. Nagjihad siya sindum, nagjihad siya sinadlaw. Inadlaw, ano isab? Danin? Di siya minum, di siya kumaon, iwan di siya umatod sin mangi, di siya rumungog sin mangi. Oh. Okay na, amad to. Jihadun bil lail wa jihadun bin nahar. Unang pagjiharan niya sinadlaw, iwan sindung, di siya rumungog simangi, di siya misyara simangi, in paratungon niya sa japatay niya, lanu wayruun lumni. Dahil nga sabab yan, in ibadat halawm sin Ramadan, pardo iwan sin sunnat, bayaran na sin Tuhan dubul. Okay na? Sunnatin hinang mo sa in bahala sin hinang muno na. Kugan kau. Bang ikaw to? Biadin? Kugan. Dahil nga sabab yan, makakuyag indirihilan sin Tuhan, bukon makakuyag indirihilan sin tao. Sababin nagdihil kay mo barhajat day sabya kay mo, ampain Tuhan bukon barhajat, kita niyo inuno. In barhajat. Okay na mga anak po? Na, aum pang po tag 5 minit. Okay na, tawa sarang na. Biarin, continue na. Na. Aun beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tutu magagad. Piamulan siyang kato ibadat tani bulan Ramadan. Pagka kita ni wala kiabun sangan, di kita ni tumayma simpamulan sa ngabukun bulan Ramadan. Yaring impamulan sang sinnabi kato tanyo habulan Ramadan bialikan. Unin beta sinnabi.
salasu darajat wa salasu kapparat. Tuwang mo mahinang double promotion kau. Ang katun kau sintuhan in darajat muria dunya, iwan katun kau hadlaw. Kana. Okay na, kaya tanurin ang katun. Buko namin niya to kawataas. Sa pataurun sintuhan in karayawan muria uno. Di hadunya, iwan karayawan hadlaw akhirat. Inamuki sa papasunin uno. Indusa. Tagnaan natin papasunin dusa. Tuwin taon. Salaso kaparat. Number 1. Mapapasin dusa mo. Turin hinangun, napapasnin dusa mo. Isbago ludu. Para yawaing pagsutsi mo. Kaya tanong rin pagsutsi, maguno. Maglano. Di kau manjari mag-ail bang kau malumi. Subay maglano na kau ang pakaw maguno. Di masain sambahayang bang di masain na. In pag-ail aw natulan. Okay na? In pag-ail aw natulan. Unim makauna ailan. Berin. Aw nagasawa nari makawin, suway siya mag-ail na muna. Di maingat mag-ail. Na nagkanahan buhok, i-demonstrate siya ng buhok. Laong 9 tagnaan 5. Pagikarwa siki. Uy, may tagamuketawa. Ganin, nag-ail na ito ataw naguno. Bukod nag-ail, naghuwas. Ba't bang nag-ail unin tagnaan? Ganin, unin tagnaan si pag-ail. Hukasanin, ayan. Napaglumakin siya, hukasanin 5, pagikarwalaw na hukasanin siki. Nabuko nag-ay siya ng hukas. Hukasan na din 2 5, hukasanin 2 siki. In pag-ail, sumud kau paibadat. Nag-ail kau, way lumi murakula, way ralumi muno. Nag-ail kau, malanoy badyo mo, malanoy nuno mo. Kena? Bihan. Hisiusun tao nag-ail. Haatulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala napapas na inununiyak. Kapag-ail sadya. Naita, hatiap-tiap hukas niya, ingkatanya tumaray nunu. Inasimod niya, karisaran niya, inhabayho niya, ingkatantanya tumarada tubig. Okay na ito. Hikarua. Naklul aqdam ilal masajid. Amun tauri paglaulon manaw madto magsambahayang pamasjid. Liaul na kamo. Kanti ko rin. In pahala sin sambahayang habay hamuk da. In pahala sin sambahayang jama'a pila. Pila? Pitura? Cucu pa karayaw. Pila ito? Kapituan. Piyataon mo turi siya. Pila. Kawaan tag 5, iwan kawaan tag 7. Duwain baita. Kawaan tag 5, iwan kawaan tag 7. Hasambayang sadya. Duwain pempanaw mo, mari, iwan sinwi mo rin di madto. Duwain pendua mo. Kaya tanyo rin dua, ang kausong pamasjid. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi bashari nura wa an nur sa din pangayon mo. Nakati ko no bang yun wa ilaw. Makapagkuan kita ni ri. Okay na ito. Motor mo wire light makaparakan ka. Gani. Auto mo way ilaw. Nain kita niyo, aun da ilaw simbaran na tuin. Aun deng mga ilaw. Amo na yung ibadat tanyo pato. Dahil nga mga ilaw, amo na yung pag-ail dato. Okay na. Dahil nga mga ilaw, panaw mo si harap madtupaw no. Pamasdid. Doon na. Hikatu, intizaru sala ba'da sala.
tumarad kausin waktu bukun waktu in magtarad kay mo. Kina, biya kaniyo biya, makaniyo kataning katani badat, tiri ka mo law. Kina? Na. Yadto in napapas na indusa mo. Patauro ni sabsintuhan in darajat mo, tuin taod. Number 1, Absus salama bainakum. Patauran yung pagsalam niyo. Magsalam da kamuri. Biya din yung pagsalam niyo. Assalamualaikum. Oh, amot kinla pa. Gul-gul magkuam dia. Ha? Dia mga lagu na yung gul-gulon. Mulong mo man ako lumago biya kay mo yan. Nah. Absus salama bainakum, pasaplagan niyo, patauran niyo magsalam. Biyaw ni magsalam mo din ang kaparimpunan. Di ka niyo magsalam ka mo, sa imbukon din niyo na salamon. Di, salaman niyo, basta taura. Ay, hadya ko magsalam si mga buli kahuyaon. Bataw na ka to, amin tawa kanila ini. Batura kula salamon. In salamon mo no. Tao ay ikaw magpi. Salim ala man tarif wa man lam tarif. Salamain tao kay ngatan minggulalan iwanway. Bangman siya uno. Muslim. Kina? Iangkat sintuhan in darajat. Dihilan sintuhan pahalain na nalam iwansin si alam. Hikatu, hikarwa na. Hikarwa. At imut ta'am. Pagpasaw ko sin pagkaon mo. Kina? Biya kaniyo, aun sayang mo to, bukuno busun mo katanin sayang. Katoy ko, naba sin sayang bihan. To. Isa, dua, to. Naba bihan. Pago mo si sayang mo. Pangdihil ka. Okay na? Kau tu, bangun sayang mo tu, paril mo kanin ang buka yun, sibi-sibi. Pagmura kau sing karayawan mo. Bukun hat pagkau. Nah, yarin pangadyan na to. Pangadyan na to ni katan, ini katu. Wasallu wan nasu niyam. Sambahayang kau sindu mintao natutug na. Jadi natug na iwan mo, sambahayang na kau. Maita hatiap-tiap dum bahagi hikatusin dum aw nagtatagad kay mo. Aula-aula na bulan Ramadan. Aw nagtatagad kay mo. Kati ko nuan. Ikaw tumang aw nagtatagad kay mo budyang. Lisag wa luruon na nagtatagad. Lisag pila ko madto. Lisag wa luyaw na siya nagtatagad. Lisag pila ko madto. Pila? Ini saya only minat pa. Biarin. Nah. Unin beta edukato. Isang pila. Nah, in tiap-tiap doon aw nagtatagad kato sa subaybati. Tuin nagtatagad kato. Hangkan na bulan Ramadan ini magbati kau tuod. Sa babaon nagtatagad tuwin taod. Hikay siya. Bangkaw magbati, aula-ula siyang bahayang. Bangkaw mangayo kaniya, dilan ko. Nagtatagad sin mga ngayo. Biya din ang kapangayo mo sinatutug ka. Sabi mi natutug ka, dili ba ko tubig? Ikaw to, dili ba ko tubig? Minum ako, saan natutug ka? Dilan ka. Biya din. Busukan ka na busito. Nah. In mangayo kaniya rihilan niya. Teko no? Hikaruan nagtatagad kayo mo. Hisyusin dumuwa akan niya tay maun. Biya din ang karuan mo sinatutug ka. Dahil nga sa babiyanin na sambahayang witir, hatarawi maguno. Magduara ka mo.
Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Yan, hari pakaw abutan sin paguno sako. Nagtatakad kay mo before. Siyo sin mangayo dihilan, hisiyo sin dumuwa atay maun, inikato. Hisiyo sin mangayo kaampunan ampunon. Hisiyo yan tinti matakad kay mo. Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya how no ka magbat hasabaya. Okay na to na makaya makuan nyo to. Diyari ka mo nagdaraos. Ha? Di ra ka mo natutug, di ra ka mo magbati, di ra ka mo magsabayang, di ka mo matug. Ha? Sa mga biya kanila ini mo na pagpukawa. Kami mga bata-bata pa mo na pagpukawa. Ba ikaw to? Ha? Na, pila na. Unin pinakasakasan mo. Time na. Na, amo yan to. Hintiap-tiap do, maon nagtatakad ka to. 2 in taon. Nakaniw na. Hisiyo siyo mga yu hirihil. Hisiyo siyo indumuaa tay maun. Hisiyo siyo mga yu kaampunan. Ampunon. Hisiyo yan to. Allahu subhanahu wa ta'ala. Jakpat kamu mga anak apo. Okay na? Na murah-murahan. Na mo yan tinunod na to. Ha? Murah-murahan. Amo yan tim pengajian na to. Ayaw kamu laulun haibadat. Aula-aula na habulan ini. Ha? Ayaw kamu laulun ha mag-ibadat. Aula-aula na magbasya sin Quran sabab in Quran. Pianaw gaunok. Kuna, dahil nga sabab yan, yung mga sahabat sin Rasul, bang maabot na yung bihay ni, hiundong nila na yung pagpangadji, magbasya na sila sinuno. Sin Quran. Aon dahil kanila, tuwirum, ubos basaw ni nun. Sabab mag-concentrate na sila magbasya. Syahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Yung kita niyo baliskat, magpataod sa pagpangadji. Sabab, wala kita niyo nakaiingat. Bang ikaw. Naing kamu dubol. Nangangadji pa kamu, naguno pa kamu. Way bihan mo no. Makaibog kamu. Dahil nga sababihan dyan, pati maas mo, napakari ka mo sin. Pilay lugay, kapatan adlaw. Pila? Kapatan? May taula niyo pialabi. Na, jak pati ama niyo, may ta. Sabab hadlaw susungon, in ama agtuyo ha anak. Magpaingat sing Quran, butangan crown. Kaya tanyo rin crown. Bukon siya yung butangan. Kaya anak niya. Okay na? Namura-murahan. In ama niyo, aumpa ka niyo, aumpa kanila, di habulan ini. Na, yung mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mag-concentrate na sila na hindi. Yung kamu, balikan ko dua. Nagbabasa pa kamu, nag-iingat pa kamu. Yari kan yung katantani nuno. Nagpangangadji pa kamu. Okay na? Na, unimbay ta kato tanyo si mga sila, sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun din kanila, makatu. Tuwirum ubos na. Bang ikaw. Sababing Quran ini bukun basahun sadya. Bukun basahun sadya. Aun da akan iban aun. Aun uno. Aun liangan. Aula-aula na tuhod. Ingkagunahan na to di bulan Ramadan. Magpalingkat sin atay. Magpalingkat sin suara. Magpalingkat sin hinang iwan. Magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sindum iwan sin adlaw. Na murah-murahan ini sandakuman tiyo-tiyo kalu-kaluaon nampit na to sin pengajian na to kain na ini manghindo akitan niyo wang mayan ini madawhat taniyo inamuin magdaratong-datong bulan Ramadan makapag-ibadat kita niyo marayaw makatangkis kita niyo ring fitna makatangkis kita niyo ring musibah makatangkis kita ning hawala
Wahabab, amura ining bundal. Balikan ko, wayroon bundal, amura ingkalam sinallahu ta'ala. Bang kita niyo nakaagad da hindi, nakatangkis kita niyo ring hamangi. Amin di na kita niyo tumangkis, hitangkis na kita niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Allahumma rabbana nas'aluka salamatan fi awtanina wa nas'aluka salamatan fi ahlina wa nas'aluka salamatan fi jami' ahwalina wa su'unina ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.